kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking kakatamong online live streaming. Pagmasusyan tayong ngeni imbanalami sa paraking fiesta ng Santa Catalina ng Siena, Birhen at Doktor ng Banal a Kapulungan. Pakiabe tala kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari Alice Mangyo, Amelia Bonifacio ating kayang familia, Annelyn Miranda, Arnold Zabala, Bagtas family, Carmelita Milet Vergara Ocampo ating kayang familia, Dalia Dizon ating kayang familia, Emily and Annalyn Pare and family, Erlinda Garcia, Jesus Torres, Marisa Tulabing, Merly Bautista, Merlin Ferreras Abella, Mirna David, Orlando Gatdula, Sheng Pangilinan, Soledad and Noli Cortez, Tulabing family, First Calcutta Foundation Incorporated, St. Ferdinand Medical Arts Building at St. Francis Academy. Paraking kayadwanan dari Asuncion Sampang, Danica Lacayanga, Donald Paul Dizon, Estrabilio Santos family, John Kenneth Nuki and Valerie Apol Balagtas, Lenny Papio, Lita Guanlao, Myla Victoria Amorao, Marciano at Clarita Arcega, Mirasol Ahos sa tingkayang familia, Pamela Nicole Pelayo, Vincent Christopher Pare, Early Garcia, Daphne Hipolito, at Marites Hipolito. Para King Aldoning Kebaytan dari Ricky Dampil, Say Calma Manalili at Rodel Liwanag. Para King Malagwang Kapaldanan dari Angelita Valencia, Angelina Pelayo, Bonnie Ganya, Cons Quizon, Donna Katakutan, Evelyn Dungka, Flora Quizon, Florencio Garcia, Helen David, Herna Sampang, Julieta Balagtas, Renato David, Victorina Galang, Winnie David at Manolo Mercado. Para King Kaladwa dari Francisco at Felicitas, Janicet, Jean, Jesus, Jerwin, Joel, Jose, Mamerto, Felisa, Isagani, Leticia, Rodolfo, Renante, at Ding Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Ingkay katamong kapag masusyan ng Banal na Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Joseph Mary D. Bakay. Abe-abe tayong ikantangeni ing dalit a pamuklat. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakan at ilang biyayang pangako niya, sumitay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsirawit na bayan, pinagpalakan at ilang biyayang pangako niya, sumitay na. King lagunang igpa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Heso Kristong sinubling mebye, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiagom ng Banal na Espiritu, manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimurin, Maya pa abak po kaya katamungan, maya payabak po among. kakaluguran na may tipon anting pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipaniga po tamong ening patawara na katamo ng igpa, uling bipumuya, ing king kamo ampon ganaka. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mikas sala kami keka. Gino, pakit me kay kami, ing pakalulu ampon lugod mo. At ibiyemo kaya kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos, alubos mayupayang tutu, pakalaluan na katamo, patawaran karing kakulangan tamo ti Yuli, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, Santa Catalina ning Siena, ing kinatmuya, king pali ning kekang lugod, kapamilataning pamibule na king pamaylasa ning kekang anak, at king pamanyuyo na king kekang banal a kapulungan, kapamilatan daneting kay ang panalangin.
Mirakayana na kimansana king misteryo ni kamatayan ng Kristo at magtamasa king pangapasyag ning kayang ligaya. Iti adwan mi king kapamilatan ni Ginoong Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambening banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Sinulong ing pangakalat ning amano ning Dios. Merakal laring sinal pantaya. Ayari dari Bernabe ilang Saulo, ing karelang misyon at migbalik la Jerusalem. Tikire Iwan Marcos. King Iglesia karin Antioquia, ating mapila na propeta at talaturo. Ilaring makatuki, i Bernabe, i Simon Ameyaus Negro, i Lucio Atao Sirene, i Manahe na kayabe ng Meragul ning Gobernador Herodes, at i Saulo. Kanitang misan, kabang midadaon lang kasuyuan king Gino, at dirikil king pamag-ayuno, ngana ning Espiritu Santo karela. Italagayo lari Bernabe at i Saulo, para karing obrang itutok ko karela. Mig-ayuno lat menalangin, kay bat timpakan ng do buntok, karing gamat da, at sakaro tinubod. Uli nita, i Bernabe at i Saulo, bitbit daing tubod ning Espiritu Santo, dinulong la Seleucia at ibat ka rin, miglayag lang papunta king isla ning Chipre. Kasadzad da sa lamina, penaral da ing amano ning Dios, karing sinagoga rading Hudyo, ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. O Dios, ikasana ing puryanding sablang bansa. O Diyos, ikasana ing puryanding sablang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana king lupa mong malam. Ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan, at ing pagkalub mong kaligtasan. O Diyos, ikasana ing puryanding sablang bansa. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pangabiran, ing kekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. O Diyos, ikasana ing puryanding sablang bansa. Manano na sana ding tao, O Diyos, ika ing karelang puryan, ika sa ing puryan, ning meto sikluban, pepanwana nakatangan ning Diyos, sana igalang det pitakutan no karinman. O Diyos, ikasana ing puryanding sablang bansa. Parangalan tayo ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasang iba at kigmaya, pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Sinabi ng matimid Jesus, ing maniwala ka nako, maniwala mo, emo ka nako, no pati kanitang mitubod ka nako. At ing manakit ka nako, akakit niya naman, itang mitubod ka nako. Tinatang ko ketiking yato, anti mo yung sulu, banding sablang maniwala ka nako, no manatili king dalumdum. Nung ating makirandam karing amano ko at no tutuparan, kayatulan. Nung ko dinatang ban atulang ke ingyato. Nung ban niligtas ke at ating matul king nino mang misakwil kanako. At tanggap karing amano ko. Ing amanong sinabi ko yang matul kaya king tauling aldo. Kuling eko miksalita king sarili kong kayo pa yan, nune ingig pang mitubod kanako, yang minutos nung nanong sabihan ko at ibabalo kay kayo. At balo ko king ing kayang utos, babye-bye alanganga. Inya ing inutos ng sabihan ko ningig pa,
yang sasabihan ko ngeni kay kayo. Kapatading maya pa balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Pasibay po, maya pa yabak yakatamongan. Opo, belo niya po na bengi, madalon doon yung kwarto ko, kung nang kaya po, kulang niya pa yung aircon ka na ako yan, nang kaya hindi kaya pa yung electric fan ko na uling madalumdum, may kuryente ko. Siguro itamo tintangan karanasan po itang makuryente itamo na ko balo, hindi kayo makakuryente kayo. Okay. Siguro, di ba? And usually, patya may kuryente ka, ot lungubit ang mo balo na, pinumpilay niyang volts, tang power, milubyak yung gamat mo, kaya ba't mangalgal ka? In a way, matalaga mangalgal ka, literally. Potang makuryente ka. Di ba? And buri kang gamitan itang wilyari ka ako na beng itang may kuryente kung pagyan. Manang mo urugo, kumengalgal malambat na. Muling tambing-tambing ng kayo potang ibili, siguradong ibili me. No? That's our the spontaneous reaction po kaya gawan tamo. Well, I would like to use that image. Uling natin yung sasabihan ngayon kaya katamo yung Ginoo, king kakatang ebanghelyo. Na bala mo, dapat makuryente tamo. Naning buri na sabihin kaya ni, Ana, di natang ko kaya di king yato, ante mong sulu, banding sabla, maniwala ka na ako, eno manatili king dalumdum. Ining sulu, kalupa na nini. Siguro nung tandang kining Pascal Kendall, siguradong masilabing kamat ko kumo magalgal pero di kapali yung balat ko masilab ko. Pero kalupa na ning, a live electric wire, balang mo tinyang sasabihan ng Ginoo along that line. Na mumunan dili, ining sulungay ni, ining salangay ni, kailangan talaga lungubya kaya katamo. It should penetrate in us. Luba na ka at karin panandaman mo ing upaya itang sikanan. At nanong malyari kaya katamo yan, we will be empowered. No? From that encounter with Christ, wala mo yung lulob. Uli nga natin kaya kanong sulu. So, potang luba na katamo ng Ginoo, potang kay i-empower na katamo. And usually potang may empower tamo, matransform tamo. Aliwanit ang dating itamo. Bala mo yung potang makuryente ka, bigla, parandaman mo itang, di ba? Parandaman mo itang sikanan, itang upaya na itang electric wire ito. Uling pilan ng bolts, yung linob kayong katawan mo. At kay bat, usually, nung ating kang kayabe, tambing sambihan mo, ay, may kuryente ko. O nga ko, akong kayabe ko. Yala ako panyabianan. Sigurado mong sabihan, kay bat nanita. Itang milyaring, kaya mo explain. Uling aranasan mo yung itang sobrang sika na ito, aking katawan mo. Well, baloyo, makanyaning milyari. Mumunan dili kang first reading. At, ingke katamong pagmasusyan ngayon ekbanong baloy Santa Catalina ng Siena. At lulang karakter ngayon may kuryente la. Liban na la ning sulu ng Kristo. Let's start with the first reading. Nino rin nga doon nga rin ining Bernabe, ampoy Saulo. At lawin mo naman kapilan malulupig la rin mo muna ang Kristiyano, karin la miracle. King karelang number. Bala mo itang sasabihan ng, I think it was Tertullian, sabihan na, the seed of martyrs, the blood of martyrs, is the seed of Christianity. Ing daya daring marakala martir, iyang migdala. King, yung pangakalat na ning maya pabalita. Balang somewhere along that line, uning sasabihan na ni Kaka. Bernabe ampoy Saulo. O ba't Kenny, Diyos ko, ba't kasi kandalob din
O ba't anong milyari karela? Liba na lang ng electric, live electric wire. Balang mo yung sulu, big penetrate siya karela. At oinipin in katutuan kene, they were empowered. Nano sinabi na ni kakatang first reading kene. Bit-bit de ing Espiritu Santo. Uling sinabi na ng Espiritu Santo na italagayo la Bernabe at Saulo para king obrang itutok ko karela. Look at that. Ing Espiritu Santo. Patsalo ba na king Espiritu? Lawem mo rin charismatic. Lawem mo rin tang maslain ngayon. Oh my God. Kailan mo mangalgal nung nanong animpanya biyenda. They are really empowered. At nano milyari. O itapin bit-bit de Bernabe, Saulo. Kabadang may empower na ano gana. Bintala kening miyayaliwang lagal, Celestiula, anak kene, ing Sipre, Salaminia, o nanong gawa da ka rin, mig staycation la, mig pasyal la, li. Noon na penaral da, ing amano ng Diyos, karing sinagoga, rading Hudyo. They were empowered, and not only that, they were sent by the Spirit on a mission. Pengalat da. Usually ako pin kaya kayo po, makuryente ka. Sabi mo tambing, ay, kung may kuryente ko. Makanyan. Pwedeng, after the experience, alana. Ay, ali, pwede. Tayo sa salikot, hanapin ng sulu, no, kailangan ipangalat. So, from the encounter, the next would be empowerment. And then, after the empowerment, we share in the mission of Christ. We have to proclaim. We have to share. At waning maya pabalitang sasabihan tamo at panaral tamo king banalamisa. Jesus mabiyaya. Waning suluna at dapat ining sulungay ni mikalat siya. Okay? At ingke katamong santang eni. She is a remarkable saint, I tell you. Ikayong babae, o ining meto nga siguro basa nyo a storya. Lalo-laro na po rin kayanakan. Because I think basa ko 25 lang may kakapatadata rin Pero may nga matela rin nga liwa. Pero talagang alayang formal education at doktorya, aliya. Pero she is considered as a doctor in the church. Metong yung mystic. Kaya mura ng edad, libanan nening kuryente. Okay? Kuryente na ni nga pong 5 years old pa, manakit na vision. And ketang 15 years old siya, keta kanong baleda rogo, ating niya malating bala mo lugal. Anong no, tahimik ya mo, alolo, spending time in meditation, discernment, prayer. At karin, inubog ni nga pong for 5 years. For 5 years, sinubog na, bala mo, in-empower na talagang pinorma ning Diyos. Bang ganita, milam na niya ketang electric current ito. And, look at this. At a very young age, o itapin, lino biya kayong karending Dominican, no? Third order karending Dominicans. Pero, alayang peg-aralan, later on, may kasulat-sulat siya, pero it was only during the adult period. Duling may tayo ni 33 years old. Karitak na mo biye. Pero, ginuko, akit may ing bunga na ng electric wire ng suluning ginukaya. Talagang ring masakit, pakakalulo, because there was a plague. Ating salot during the time in Italy. That's why up to now, she is the patroness of Italy. Metong kareng patroness na ng Europe at karagul na impluensya. Queens, politicians, even kings, even popes. Susulatan nala. Simple yamon tao hindi, pero lalong-lalo na ining Pope, nung magkamali, Gregory XI, nang masyasabuntok ining Santo Papa ngayon. Ining sinulat kayo, yapin ining Santa Catalina ning Siena. At apabalikan King Roma, uling ating dibisyon King Santa Iglesia, no?
during that Western system, doon kayan tayo istorya. Pero, what is my point here? Bernabe, Isaulo, Santa Catalina, Opsiena, Lino Biacarela, may kuryentila, ginuko. And after that, they were never the same again. Itang kuryente nga ito, inimbanal na espiritu, ay minubog kari Bernabe at Saulo. Talagang mikap nuan la keng upaya na ning Diyos. Eda sa likot. At bandang tauliyo yan, may anaral la. Training adwa, Santa Catalina, may bantugya king buong Europa during the 14th century. My God. Nung isipan mo na ano yung kwenta na ning babae ngayon during that time. Pero sinlagya, kitang electric bolt sa kuben. Abinya na ning Diyos kaya. Waling ketang kayang life of prayer and discernment. And, of course, kinalat karening masakit, pakakalulu, at karin pati na karing bibitayan da, pupuntaya karening sukulan. Talagang karakan nagewa. And she died at a very early years of her life, 33. Pero karakan nagewa. All because, oinipin, ay kwentro akatagmune, linubya kaya, ining electric wire na ning gino, ing sulu, ning yato, at kay bat dinake. At siguro kay katamo, whether na naman yung obra tamo, lalong-lalo na kining radyo. Baloyo, very privileged kayo. Kayong atyo kay ning radyo. Pero ning kay, we do not appreciate our work, our mission here. Bakit? Dapat luba nakatamo nining electric wire ini. Itang talagang mga jolt tamo sana. Ita sanang milalablab tamo. Indat sanang lulob kayo. Kaya kakatang obra at mission kayo ni. Pero nang kaya bala mo matadaya. O tangalang alang pali. Karing kaya katang gagawan kayo ni. And not only in the radio station, I think, in the church today, biyaya luwang institusyon, po tangalani itang pali. Ning sulu ng Kristo kaya katamo. We are no longer passionate with what we do. How can we share the Lord? Nung itang mismong api, itang pali, itang upaya, alane kaya katamo. Kaya we cannot give, with what we do not have. Kaya sana ngining aldong iti, ngining sinubli na yung mebye Kristo, o yaning sulu, o yaning power, kalupa na ning milyari ka ako nabengi, luba na katamo sana. Nining upaya nga ini. Andat magobra tamo, keng radyo, karang institusyon tamo, organisasyon, keng eskwela, sana maging passionate tamo. Not everybody is being chosen for this beautiful mission na kaya katamo, pero we are spreading the good news, I tell you. Ngayon pilang kayo muke ni. Pero right now, you just imagine how many thousands of people are listening on this online mass kaya katamo. We are touching the lives of people, I tell you. Pero sana kaya katamo magumpisa. Uling itamo, ing tatalan kening sulungay ni. We are not the light. Instrumento tamo mo. At tamo sa sayangan yan. Uling na magbalik kaya kataming oportunidad ang magsilbi tamo king Ginoo kini makanya na paralan. Metong yang panagkat kaya katamo at sana Bernabe, Saulo at yung kaya katam patulunan ngeni. Santa Catalina ning Siena. Maging huwaran, maging alimbawa, maging modelo la kaya katamo. Tayo paboren, matatda, uling kinuryente na nakatamo ning Ginoo. Pero at kaya katamo, nung itang upaya nga ito, milubya ka rin puso tamo, at ka rin midinantang sikanan, bangka nito, ing misyon, apigkalob na ring Diyos, ing gawan tamo. Metong yang maganaka at tutong malugod ing Ginoo. Because hanapin kene, di natangko,
ban atulan ng yato, no ban miligtas siyang yato. Sana mag-participate tamo kanini. Bieta ya, yung kakatamong dake. Kalupada rin ng atlong modelo, ngayon aldong iti, maging dala nakatamo nining sulungay ni. At karin ipangalat, ipanaral tayo, yung maya pabalita ng kaligtasan. Amen. Eko dinatang ban atulan niya atu no ne baniligtas ke. At nga nang sinabing Kristo, ulinita, marapta kaya para karing kay katamong pamangailangan. At nga tamong manalangin, Jesus, sala niya atu, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Jesus, sala ning yato, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang bansang Kristyano. Dasnano saning sulo ng Kristo, at pasalano kindalan painturo king kaligtasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, sala niya atu, pakiramdaman mo kami. Para karing misyonero, ilasana, kalupa ng San Pablo, lumaban lo king mayap alabanan ang gaking kapupusan, at papanatilyan dat palaganapan ing kasalpantayanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, sala niya atu, pakiramdaman mo kami. Para karing daralan kasakitan, pauli ning karelang kasalpantayanan Kristiyano. Manakitlasan ng sikanan kang Kristo, asasabing, ligaligan da kayo, dapot ako, pigtagumpen ke ingyato. Ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, sala niya atu, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, paratita sanang manatiling tapat karing amano ning Ginoo at kapamilatan na niti, abalo ing tula aalang ninumang makalako kay katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, sala niya atu, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaurasan at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. Iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamo meyango nabi. Ipanalangin tala king Ginoo. Jesus, sala niya atu, pakiramdaman mo kami. Huwag paming at subanwa, balo mila ring amano mong sinabi na kaya kami ning kaya kang anak. Ipagkalubmeng at tuparan milang bipnong katapatan at mibiyebeke aldoldo gilubda, itiyadwan mi, kay kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Mano kami ng kabilyan, dingke kami daralanan, imbukod mo kapag nasan, ke kalasang ang tanggapan, tinapenin katawan mo, alak ning mabiedaya mo, ay nanin ke kang balayan, ay ikaw Ginoo, paligayan, ay ikaw paligayan. Malangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matang kapirapanan ng Diyos, sigpang kayo payang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilong ng banal a kapulungan. Ikpaming bigla lang, tangkapan may iting magligtas sa sakrifisyong daraon mi, kaniting fiesta ng Santa
Catalina ning Siena. Kapamilataning pamanukimi, karingkayang turu at alimbawa, makadaong kesa ng lalong ganap kapurian keka. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kay kayo, At kaya ka yat antimurin, na rin pusoyo. makatas na laking ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat tampon matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang kapilanman, ampon nuka rin man, o igpa Diyos, king alanganggat lubos mayupaya. King aldo iti, parang alan mila, ring kekang santo, mitagulaling king biera, kang Kristo, alang-alang king kayarianing banwa. E muna nung lugod, ing papakit mo kay kami, kabangausan ming pasibayo, ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo king takman, kaya tikingyato, karing lalam ning tuto king biye. Uli nito, kami ring sablang koro, ring anghel, karing banwa daralit mi, ing kaya kaligaya lang tuknang, ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuying banwa, mipnuying yato, tingke kang ligaya. O sana, tingka katas-katasan. O sana, tingka katas-katasan. Nganwan nga indaratan, kinlagyuning Ginoo. Nganwan nga indaratan, kinlagyuning Ginoo. O sana, tingka katas-katasan. O sana, tingka katas-katasan. Tingka katas-katasan. Ikapining banal o igpai kaing sibol ning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampumi. Itugtugme ing espiritu mo anting titi pangambon kareting ain mi ban pabanalan nala at para kay kami gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Kristo. At tatandanan mi po kanitambing mi pangayayayo at bayo na kusang loob dinaw ning biyena king pamaylasam po na kamatayan king wane ing tinape at pepasalamatan at pinuri pira so ning tinape dinwang ne karing kayang disiplo at ngana kuanan niya iti ikongan at kananye itiya ing kanakong katawan abidaon para kay kayo. Makanya mo naman kay bating apunan king waning kalis. Pasibayan pa pasalamat keka at dinwang ne karing kayang disiplo at ngana. Kuanan yiti ikongan at minum ko kaniti. Hiting kalis ning kanakon daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Daptan yiti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Poong Jesus, Diyos naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, Diyos naming mahal, ngayon at magpakailanman. Inyangeni ganakan mi o mabamakadulungig pa ing kamatayan ng pon ing pangasubli ng mebye.
Baraw miya keka iting tinapening biye ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talak kadarapan mo ban sumuyo keka. Ikamingan sana misulo-sulo king katawan ang pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Kanakan me o pa, ing banal akaplungan mo ang makanaganap king meto yato. Banbigan na peking lugod, kambening kay kaming Santo Papa, Ilio Kalabing Apat, I Florentino, ing kay kaming Arsobispo, Ipasiano, ing kay kaming Obispo Emerito, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayaw na biye king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kayabe ng nuwa na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, esposo na, kambe rin nuwan mong apostol, kambe ng Santa Catalina ning Siena, at kambe ring banal may biye-biye kalugod-lugod keka, king keka baning panahon, apuryan ang ponapalagayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurianda ka at parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Anting tupa ning maya papastul, maustamong eni, king malugod tangig pa, kareng amanong, tiro na katamo ning Ginoo. Sumasalangit ka sa malinaw na ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami king sablang marok o pa, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panahon mi. Ban king kasapaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan at mi kabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan mi, ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. Uling keka inkayarya nating kayo pa yan, ang poniligaya manggaman king alananga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalik dan ding kasalanan mi, nune pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metongan me, agpang king kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Kristong sinubling mebye, manatili kapilanman kay katamungan. At keka antimurin. Pakita mo pong eni, intunay tang mikakametong king lugod at kapayapaan ng Kristo. Peace be with you.
Kalugrang kong kapatado ini, ing ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Dios, ing sulu ning yato. Mapalad tamo itamong mangalat kaniting sala ng sulu at tatanggap kayo kaniting banal a komunyon. Ginu, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagyas miyay nga mano mo kumayap na ako. Tantang Kristo, sa nakatasan na king biye, halanganga. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online live streaming, ay makatanggap komunyon kim pisikal na paralan. Kabayan da kayong yani kim pa mga di kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningyening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, imikawani ko keka. Amen. ipahahayag ko, luwalhati niya. Manalangin tamo. Igpamig malugod ing Eucharistia, amin sikanan kang Santa Catalina ning Siena, king Beati, pagdala na kay sanang biye alanganga, iti adbon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto. Hingig pa, ing anak at ing banal Espiritu. Amen. At daon taneng ining misa, umena kayo at sa slag, king sulu ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Aleluya, aleluya. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka na kilang biyayang pangako niya, sumitay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan,